Linyenti lisele lishaqekile njengoba imvula lebeyihambisana nesiphepho ishiye emonakalo eThamboville ePietermaritzburg lapho kumosheke khona tindlu letibalelwa emashumini lamathathu. Leminye imigwaqo igcwele emanti njengoba tindzawo letihambisa emanti tingasebenzi. Semumzobe lone bamfana labasithupha uthi umndeni wakhe usele unganalutho ngenxa yetimvula letihambisana nesiphepho. When I arrive home, then I find that everything is off. When I go inside the house, everything was mess and then bed, TVs, everything that was full of water. Masipala wasemsunduzi uthi usaphenya ngalomonakalo. We are busy assessing the situation. Up to now, about 83 houses have been found to have been damaged in various wards. It's not conclusive. Our road infrastructure also was somehow affected, also with the trees that are all over the shore. So it means the report will be completed, of course, after visiting all our areas. Besimo selitulu bathi kulinzeleke ukuthi ichubeke nekuna lemvula kulamalanga lambalwa lalandzelako. Kanti nebashayeli betimoto bayacelwa ukuthi bashayele ngokucaphela.